Alright, 3 seconds going on. 3, 2, 1. Action. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paɣaburin kan ŋmani nyɛla din chɛni kpɛŋla Naawuni sani na so ŋun nam duka galisi. Ŋuni nyɛ na so ŋun nam ti ka niŋ ti yiko ka ti kana ti ʒini NTV station shɛli din yɛri Aballi mali program gahindili mali tira din nyɛ Asafihili Saha. Asafihili Saha zuɣu a kpɛkpɛ tiba Asafihili nima sinii pala ni binshɛɣu kam zaasa din gɔra movie industry maa puuni ti ni chɛ ka di paara na yaa. So on behalf of producer ŋun nyɛ Abdulbasid Kulchire mini o crew zaasa nangbani yinga ni naŋ marhabi kana zuɣu program ŋɔ and of course as always ni pam na zaŋ paɣaburin kan ŋmali ti kpɛŋla Naawuni so ŋun ka galisi ŋun niŋ ti yiko ni binshɛɣu kam zaasa ka ti mali bi maŋa maa n paara ŋɔ luɣuli kam zaasa ka ayi be. We say thank you so much binshɛɣu din gbaai ŋmani pirigu Dagbani na niŋ Zabagu Ghana ti tabili West Africa zaasa nangbani yinga luɣuli kam zaasa ka ayi be. Silimiin tam ka be gbansabila tingbani ka be luɣuli kam zaasa ka ayi be ka nyɛ ninvuɣu so ŋun gbubi Asafihili Saha di bahi bandi ninvuɣu shɛba ti mini ban daa pilli ni ninvuɣu shɛba ban join program maa ka gbubi li kankan zuɣu dabisili ŋɔ I say a very big thank you to so kama zaasa thank you so much. Yes, announcement beni changes nyɛla din yɛn kana program ŋɔ zuɣu but before ka yɛ changes shɛŋa din yɛn kana maa ku zaŋ la kpɛkɛ tiiri so kam zaasa ti ʒɛ saa shɛli ŋɔ yes NTV station shɛli din yɛri Aballi ti ʒɛ saa shɛli ŋɔ pumpɔŋ ti nyɛla ban yi lama shɛɣu maa n labi Russia Bangles polo ŋɔ direct opposite North Star FM North Star opposite ka NTV pa bi ti ʒɛ saa shɛli ŋɔ di zuɣu a bɔri NTV a bɔri ni tim na niŋ daabilim bee binshɛɣu ka a bɔri NTV Naawuni yi ku puuni a ku kana North Star luɣuli zuɣu a nyɛ ti signboard din waɣa nimaani. Yes, kpam maa ku decide ni ti pa ʒɛ saa shɛli ŋɔ ni niŋ ka NTV niŋdi bin maŋa zaŋ tira maa yes pali n nyɛli ti upgrade din ku chɛ ka a diri anfaani ni nyaɣasim maa ka di ku pahi di zuɣu ti bela upgrading process puuni and one of processes maa nyɛla ti fani luɣu shɛli polo din ni niŋ viɛnyɛlinga ti viɛligimsim shɛli din kandi NTV maa ti niŋdi maa yi zuɣu ka kpam maa niŋdi maa so tuuli lahabali maa ni ku bala ŋɔ maa ninvuɣu shɛba ban niŋdi daabilim ni NTV ni ninvuɣu shɛba ban bɔri mi NTV pɔhi yooi ti ʒɛ saa shɛli ŋɔ NTV nyɛla din labi Russia Bangles n balansi ni North Star FM n tiɛha Russia Bangles pali shɛli din chɛri kabsaada ashibiti maa ni a ku paai North Star lee maa luɣuli zuɣu ti signboard nyɛla din be nimaani. Yes, zuɣu dabisili ŋɔ suhupiɛlli maa yaɣaya suhupiɛlli maa mi bi yi shɛli pahila yinim ban nyɛ ti yuuni bi ŋɔ yinim ti malila suhupiɛlli maa. It's been 4 years ma nan ba tin pili Asafihili Saha tuuli Asafihili Saha ni raa kana TV zuɣu di raa lula 23 November 2017 ka Asafihili Saha raa pili NTV zuɣu since 2017 halin tin ʒiya saa shɛli ŋɔ 4 solid years Peter was from that. Wow, thank you so much luɣuli kam zaasa ka ayi be n bɔri a baŋli ti puya pam ka pahi and it has been ups and downs since the start of the program. The money was till Puma Paso come down, especially when come Hanka Lemon Bian, they won't come down to a Hanka Packer as a famous hack to the end. Of course, now you go Pune, you are now so soon. Tenda Lunia Shan, Betan Damen Yashanaka as a famous Sama, now you go Pune. The yellow didn't change because some of us that are leader system map kan many both radio programs and TV programs shanga zaasa tambal to do one almost the za be the pamela den gender gila polo kan mala movie industry ma dan ka attention the kind of media ya both on TV and of course on radio dan mala publicity zanpa movie industry ma pundrano alu so we decided work at nanka actors got method dialogue program either on radio or on TV. Then that was idea man that in a lordship and then we started got among Pambopo and now we go for agreement that between the and TV coverate chance idea man let's start can shop. Fortunately, alhamdulillah so tap so what things just Tuntu me nyɔɣuni Asafihili Saha nyɛ program shɛli tudu ŋɔ actors bee movie industry din be tudu ŋɔ maa ka di ni tooi ku me nyɔɣuni kama di dahila program bala maa
to conquer the strictly movies. Can you movies here to Asafihili Recap and anything other than acting? I lay program Shamazasa, entertainment program Shamazasa, then be TVs or the Zam mixing. It's either Kabzan poems, Hila acting and Gab. Asafihili Recap Conco, Kakunye pure acting, and Niaman Danya Shambama. Zondap Sero never come woman would tumble Asafihili Recap. Zondap Sero, we say a very big thank you. Thank you so much. Now the subso come ladder. Tamamban Pille. One or two reasons Zondap Sero, but crew man. To poor reasons, it started 4 years ago. 4 years ago. Yes, I think that I started with Kirusha Banda started most of the Kiruma 1 or 2 reasons things yes, but yeah, Bamblam not part of Kiruma, but it was all cool, cover Shana and shuttles around that back, but then we have to allow them to pursue different areas. So we celebrate you. We celebrate you guys. Thank you so much. Truly, don't book up by smart media CEO. When you book us, when you tool the cameraman, when Yaga Asafihili no one can use or to the smart media. Then be very water book us and also the tool. We say big thank you to you, bookers. Tonight we hail you. Thank you so much to celebrate that. And of course, a senior brother, a friend, and then million also yes, one guy who hold me down for so long, like that I cannot forget about him. Like at a point, when I show Mama Kari, I can support the program to a point, the program man to send the mounts of point, Orana like the Swell can never. When you're fresh, Magdi, the first producer, Zanta Asafihili Recap. We celebrate you tonight, Fresh Magdi. Thank you so much. Fresh Magdi Daniel also producer Asafihili Recap. Tule Ndabala, the first producer Ndabala. Thank you so much. Yes, another guy Bazasada Jabir. I think he was doing the editing when you're Afresh 1GH. Tonight, Afresh 1GH, we celebrate you too. Thank you so much. Our contribution, man. We thank you. We thank you so much. To Tule episode. Then the first guest, then the hostess of first one Daniel Abonman Daniel also to host the first on Asafihili Recap. The 23rd November 2017. Abonman, tonight we celebrate you too. Thank you so much. Thank you for another opportunity, share man. Now I know you go for yes. This is just a word of encouragement. But she comes as a kind of as a school on the pool. Getting our mom on set was very difficult. We had to meet him severally and explain the concept now to go to understand. So thank you so much, our mom. Yes, is another American contribution share man. I think the Dal Barkan is one that's after some purchase a program or program like this or so. Yes, it's a fact. Thank you so much. All thanks to Q, the Nevo Banda party ideas. Yes, another person Wundala supported was Zumbo. Zumbo Daniel also wanted the first endorsement. Yes, Wundala also publicly when a car program manager and top song actors. Zumbo, we celebrate you tonight. Thank you so much. Yes, another person is as you do say that Obaza Sarah Pala tool in Nevo but endorse the program more. Yes, also to Ankura endorse it as you do say that. Tonight we hail you too. Thank you so much. Yes, Nabawara. I'll still search. Nature can produce a check in your Tino to yes. The first trailer. Yes. Oh yeah. NTV now back on NTV. I first trailer. You host new bishop. No, but sooner I bet to my man. There is Nabawara. But sir, I also want to endorse the program. I greet people of Tamale. I tell you to continue look at Asafihili Recap on NTV. It will make you smile and happy. Thank you. That was our endorsement. Thank you so much. I want to endorse. And of course, a mentor, a senior brother, a role model.
when you labzoro, but I also endorse the program. We say thank you so much. Thank you so much. So comes as a one that tonight we celebrate you all. So I think he was the second person. Yes, Tenda interview was as yes, Orania was on top on the program up Kapat ideas from another great personality in Banama. Tonight, Asafihili celebrates you, Lawyer Bang. Thank you so much. Thank you so much. Yes, I think Lala Kumo, Nerian worship Tulma, the fresh material, and of course, a smart media, the number that started. Then it got to a point, Manifest Studios came in. Yes, Bobaza Saranya and worship and taps on program, the CEO of Manifest Studios, Sir Mbalama. Tonight, we celebrate you, sir. Thank you so much. Yes. Nata bana bandana program woni nan ya de yen na bazan ka so kam sa to na tin ya sa shi wa yur kaji to program shirin ya Asafihili sa ne vo so mon so pia wa ma ka wa ba wo bom ka bom ma tla me ya nyang to baza sa ka to wa na to ku pile ba ka ke bia ka na ko le pio Abdul Basit Kulchire mun the current producer. And the guy has been doing wonders. Thank you so much, Abdul Basit Kulchire. Tonight we celebrate you. I will celebrate you, and celebrate you again. Yes, apart from being the producer of program, Abdul Basit Kulchire, I think he has also gone through a lot. The program, especially the program was then at a receiver fire. Most of them are almost sometimes not free. Too dearly. Right? The guy has sacrificed a lot for the program. Tonight we celebrate Abdul Basit Kulchire and we'll continue to celebrate you. Thank you so much. Yes, for program 1, you have sacrificed a lot. Actually, locations, Dagbani Movies because of program 1. Program also never trani na banakutu trani na za tare program was banakutu tuwaza atwa. We recognize you and we celebrate you tonight. Abdul Basit Kulchire, thank you so much. Yes, it's been ups and downs. Yes, no episode shaka never parted. Lala lahanya no episode shaka never parted. Pago lala lahanya no episode shaka but don't nearby. They insulted us. They did to pump, but all the same. The Niagara Tianasham and satisfy the viewers, and of course, can promote Dagbani Movies. The Niana Minisham Barangwa. So we thank everybody. When come back Mutambo Asafihili tonight, we celebrate you all. Then episode and Pam, which one is your favorite? Then no Shama, when late IP, when you Asafihili Yasa. A favorite episode near that. Is it Asafihili versus not Rafi? Is it about man versus Salman? Ben and Sally, episode number Yaya. At this juncture, don't vote Kachanta for recaps. Tinchanta for episode Shadam Punga, Katinati and Poshati Yataga. Na Alzama Shanadan da in a program was all. Carmela Fan and Telaptiga I won the Damle. Tell that Paul Kalabna, T11 and Tana Chaps, Richard Shell, Asafihili on TV. Yeah.
Brother Sura Yule. And you'll born Ismail. Because I come let me my gent. All right, Brother Sura, young boy, I'm a question. She said, "Means Linya, I love my Dagbani." Okay, I'm going to If I see you, I'll see them. Will I can't live with Dagbani? Yeah. Yeah, if I see you, I will see them. Will I can't yell? Nisa. Yeah, Kagwazanya. Brother Soro, if I see you, I will see them. Will I can't live with Dagbani? Ninya ba. Dim Soro, if I see you, I will see them. Will I can't live with Dagbani? If I see you, I will see them. Nyabala. Big sis Dim Soro, if I see you, I will see them. Will I can't live with Dagbani? If I see you, I will see them. Ninya. Sister, my papa no any te ka ka na nyam. If I see you, I will see them. I yell Dagbani. Will I can't yell? If I see you, I will see them. Oh, I got my mama bangle. I see them. Don't worry, I know Dagbani pair. If I see you, I will see them. Will I can't lapse Dagbani? If I see you, I will see them. Ninya ba. How am I be paying you? Oh, I thought come here to Lura. Ninya. What I told my mother. I should have If I see you, I will see them. I will see you, I will see them. I get the man you go. Dim Sura, if I see you, I will see them. Will I can't lapse Dagbani? Ninya ba. Dim Sura, if I see you, I will see them. Will I can't lapse Dagbani? Mane milisham. Anyama. Anyaba. Baba Dim Sura, if I see you, I will see them. Will I can't lapse Dagbani? Ninya ba. Money? Ninya ba. If I see you, I will see them. I live with Dagbani. Will I can't? If I see you, I will see them. Ninya ba. La. If I see you, I will see them. Ninya ba. Oi. Abba. You don't want to go to Ninya. Tiyera sasha kamza sai da gulka ay mala kabo na to kuha ta kar gulga gil duniya yelzasa na on gafara kamna ka tamra po hayu taba ka talantra Allah bal yi occasion bal bu kamza sa ka ay mala ralin yelbe amliya kan de ku born regina life yes na on gafara kamna ka tamra po hayu taba tinyela ban yan ka ta mashina ma pa kana yes yo yele mahmaro amar habi Hello. yes yo yele mahmaro amar habi hello Dim Soro lo ma TV mo bolom tama na ka yo yin be wula on bon fanga Asafihili sana pil halin zo amfani da san ka jira fune wow wow banan kamala puru sun na zante okay no shi na abin da so ta tabi wa mata kunna okay Africa fu da ma za kan ta fu sabu ya na ye to sabu guguye to sabu fanga za ba zawumda Merry Christmas. Mr. 2020, Salaam alaikum. Oh, da wa alaikum salam. Na on gafara. Amin. Okay, balan bunya la den yina happy garden. Wow. Afa mamaro. Afa mamaro. Balan bunya la den yina happy garden. Balan bunya la den yina happy garden. To tem bi ka o chanta da balan bota pompon ya. Okay, te pa ya pam agbaza san to boltena de tunan ko call za yanga be de bayi ka pian le piana ka muro
bazan jima zan to okay anyela niveau so nirba pamno yu from ninkura halbe mborne azan sahma zora pam nirba jandi dun tuna tabson Dagbani movie industry jam da ba handa balambo mbo fanga ntia Dagbani movie gon tabson za kunyela ka yina ntutu pi shere ntenno a TV ne ade kan yuna an ku en shere bala be ka bole te banjioma do metin chero ma de mala kaman tan ku yele kama acte ma de ko tuma kama ka ta shirko acte kayina ngoma tan chero ma te yalla ne ma kapata namna mbar moto nima ka bor lor nim bana te pi de ko tuna Dagbani nam ku yina anta ku yele na sobe MP sobe asan zanira nimbo shabun ku dikagu ka ta ku bol pian la kamna yan tala lura ada ku mala film ngo kan so palage nko tala lura be kamna nko tala yire nko mi yizara to ayete ngmar ka yan refiel na nko mal ko yere to ayi shere so bi am san nar mana yan antin wele ayel zafjala bi nan katare ama ati yel zafjangra zo sombe lura zo biangra ka so yin zo yinto yu te film ma de tune ayina ta tapson ma yela wula de pala te kergandinya ka te chata ni mo ku biya de pure ka te nang la tin chero te jiru wala pam kama film ma ta tin ma balambo tin ma la garfonde de ban nahe ni to ku ti tin ma la garfonde de ban nahe biya ne de yan jin ya chan yin di shere mu yan kulma bo ko bo yedi to zo ni vo sha banya sanzanima ka bi te tudule de batan ma azasa anyela ngunu ka yende yunu Dagbani le film ka bo na chan tourne an kul bor ni vo so bi an fili ni vo so ka ku yuro ven yela ngama pam solo wuma yurlam shere ka bi asate ni go ku jini mo ka ku to ntama yela shabbe ro na hero bo na yela so min na ka gba o jana yela aktibi ba ta yela bi den non te tan yela okay sama zoran bala minta yi nku guta na to kwalva jima banan ka mala pour son azanti ye na on pininya to na o me dimi denye na on pin ma za ma mi ne kan wanda fun yama abala bo de shanga bien nda pun nang dalama so nira pun nang dalama karte ka ta pam ngoma kana una kutuma supi ni gola bro ma da wannan easy pasu cinyele nari yinata nang la na la nyimba ku jara ngondi tab ne kama no na wani zan shelter mama da wanta na an bar shelka ma bor an ka shel na wani zan shelter mama da tukan zan nan wula kan zan ce ka saluban kama no mbe inje sulda na wani zan shelter mama to don ku tun nan shel kamza na wanga fa zan su tuna wani kan nan la da zo la ka to ce ka jar lamba solo pamban yunda ta tableta mama tambuar ne azante encha la sowa dama manda kana sham ne anda to zana na ba yizo ta'di la dama ma sham zasa o ne waye to wala nyale to ma ko ma la jiya to ba ka tele nda ni yi ebro ni yi secondary school changla no la ebro course share kana national service kana chang training college so chang training college ma from 1992 to 1995 kali karamba teacher so wo ma 1999 kan chang university so university ma kanda bi first year second year third year ne kala accident ma da kana to be da nan me on Tamalekin Tampo road mamman da ku dole luri shel chang kumasi luri karlanda nyale kan zan chang kumasi nti chelsea ka peluri karate peluri shel kunna kala accident ma dana nta timi kama brate blast trade fair center yes to la trade fair center ma 11th on the 11th kardana 12th on the 13th kama accident wa kana so now ga fara kama nuku yelma dinda kana bezan la karle sujibi to shere the moment and we from the maybe till now to je sa kan da ka ga via to ma sa na kan ma nda ku zamu tipchan la na ka ba nan wun ma nan do mbor shere to zo accident ma dranya nda yila kuma se kunna ka peluru kunna on the we kardana now ga fra bi nda ku zamu chan hospital final doctor to ku yema Mr. Flani kan sa ko na I'm sorry okay I'm sorry can doctor you are sorry when yes my why ko na I'm sorry me oh ina wani bor shalan balama eso yere kay to shale
ye na onu ku borle shamba ma na on bor shal ko zantro o dable na on zo kan yera ma docteur ma da ba ma vima tablo ma kaya ma ni na jim paso mo karpan kama bi kanslo mun bal mun no so de no min ko so to ko de ko gar yune kama that very day na on zo docteur ma ko yema ni I'm sorry mayo don't be sorry na on no bor shal mbalama do zo mirka no sorry wasu mi ko ni sala afala yata ni sala bandi do di pane betiza ma nan balane annama banage so de mi ku kana shamza na zo dutu na zan ti da ka ban na wonin ye wannan da mun bo shel ko zan tra zo pa mistake nyere pa wrong nyere mami be lir kama den kana ma so sar kare no ko le kama na wonno ko namma ka sabe to shel zan zalma balama deso mandami chena so foreigner bi nyagban sabele on fong mani do mon kon da nyagban sabele fong mani bi nyagban sabele fong mani yem bela du kar pama kon jim ka suma photo ka sende tama wa kan down ni la ni zainale ni chinale nyamu ya ka cheila yoyoma so no when munto yang ma we jilo stone na nyagban sabele ka gba go photo ka sende ta wa kan down ni la ni chinale so ko texel bechana kula ben ko zan darma ko ta zo sha on to sendele ya capti voice message be ko sabe o mi sab to mal la tram do men be karan de Chinese van yarle so yel nguna no wum okay amo sable nguna shin translate le me so no to save be ka so mi bien ko yale so na gala ka zan bana sa yo bo so wo sumala sunya nyini ayo busuwo kamani sumala sunya wula nyini nta mu ye to akam darga so biti no mi mwala la ka be yara okay so wote o yalla la ka nyu na ngba de da hi la futa ka nya soda ka to nya nyi men dilan ko be man taba okay dilan ni to wa gara be njin gara ka to sab tep nap ka ba yuna ka ya ni nyina okay so bubu bang de ti so ri chamaka she atama nan da bai kam nan pa bangda lalan nyaba nzantama ni kyarba di pan tu kyala de lana njuge kam pa bangdo okay ama na tu akwa yu laba za yim yelo ma la an kuba she de nan da bai kan nan pa an kyaba ma ka pa bangba so la ka ba yunde okay to ban yunde voilà to nyer ka match yem pire ka especially ni tanse voilà ka national anthem na mera chana na bagba mai national anthem ka wula ka yinda bamala de yulma chilai buyan donu le de renman yiksimya chilai ma you told me that gbanna ba kamata wan ku be god bless our homeland Ghana mi la gbanna okay so Chinese need ya chilai isma okay isma bukpariya neriya ikomani so mami baman Japanese na ma da amalla zabla ka Japanese na ma kuba pam so karda chaka bu suhre yise so binda yise zabba manzo la yila wanda ntura to coronavirus ngone ra nan Wuhan China kunda mallala record kanya kanun vu yuno zano du nku yise zane ka yile chilai buyan donu le ka so kan vaisi tin maza ha tin sheldon gar over 50 million people na ka za yi zane yindele tin muni ka vundele karmala speaker nam ka zan zale yinda wow so Asia kama mani nan da gafara ganiya ni nyama gana niren nyama ama gana national anthem budurma ama nirbuma na hazo no wumb national anthem da yin ta durma me domin me bu like tangban ma bu cool zabr la tangban ma so how do I feel yelbo na hazo apa kaman 5 years na hazo aku feel Chinese national anthem yo na boy to me di malala video na kaman kan ko feel ikunya 5 years dia kan ko ya chilai buyan donu le de ren man na no be lo endemi ba woman shero just woman shin de chan chan tinye nang sham
in ce ka ai pungum din yasim shangama na won gafara kalalan yasim ma da tatabtu jibu pila sabkar pa don ko nan ka gum din yasim ya da zo dabsin won ni e program ma chef enta no ko wil NTV ka te ga yara in yan zangala intro in start zo program ma won ka te ntile ke ka te nya chat na kwadara pulo to ta pore yon na ma yon asanzan ma yabda yalba ne nan ba sa okay wepa ta anya mun paya yes ta kan can fine boy san assalamu alaikum zamatu man bilkin sa sahalan bon anto bolma kayna taara bankum da jilana mananye nimfoso wumando kuya ngmaro kuya har kan tapta panzo zongura yo home battle okay toni zandi mar kan yelwa ya saya dede yeli ya saya basar min dede yenan dambi ya salma ka bambo gar kobga nu dirbu chanzo ye kan nu zapar banga niran kuje shakam nin saate no kulun ko lan ko ko man panga Mohamed Hafiz aka da ko mun melore la yele di aywe ku gbaje wa show mbon kat borna abang kama tin ja sa shel ngona tin ko nan la shem yela be yara pam chengia do zo anto bolma Mohamed Abubakar na pro anto bolma majority leader ya donc ku ye shem bala ngoma man yeni ko so ngumbe politics pune ngumbe nama ye to pune na ala ko en belu na lo che pulo na zo ti shab ni mar kaya shibka ta kana yongo ya tan ko binya ta ka do zo mun jam na tanal ngore okay parara gbadan bala ngoma kan zante chekanya ngwegu chekanya nzan be cheba okay Assalamu alaikum. Yulum bonde Abdul Aziz ibn Shiraz kan yana sabalgo. Nan da marhabi kan yurlam saha. Yikira yurlam saha. Kasla muna tan asaba inti tabna amli yala ngum malala fi puro songo kan metere kasla yurlam saha balango. Yes, nuku borna bang shem yala NTV station shell dang bab abel sa shell kamza sa. Wannan ma ta tabla program nan famiyar dan fara na NTV zo na on gafaratin shi sa sharwo NTV to kon konye station shele dembe tutu wana kabe multi TV zo ya do zo to ko pam dam jande de cheka so yu hamma nta abanga nya sama sa san yele ti don da yelo yo to anato ku jim ke kana na on gafara to kule jim ke kai i mara zo ya masa anyen zo ma na ndo because tunda nan movie ma drama la part shanga bien on tourne fast jala kar kuma lare kata zana lan la kalam pile ngbaza lo shebe man to kunun ba shaba ka banye kama kar ta kuta zala katalan stop but part shel ko ran nan kanye kama ibu mpon na wono o na ko mbo ma ha shote kibe te zulanu hanwo kanna ntana anto so swale ka ko yele yeto ashalon convince yete buku nama ka shirku da wetin ya alma da shirku mala box ka to convince ko sano no ko kubanga o buku num ka shirnya ka tana cha ka intana lang ma bo ha no mbaza shelbe ko ne he ka shawe no ai tanami la ba ma nyama dum pa nim para pa ya no ane na on ko yambo and so you can see come on dadam de tukanan ha so bien bi zongo mi so la tabla ati nyam ka obuto perform ama ibu nang la we shale ora naku nyantro sham la ko nyantro so perfect ya to anwa de butuni to ko kanaki man ko ndu tunan kanante yele kama ya to ama di yaman lo ko nyeshale ama kachi na zo lalan no kan barako nyo problem ya Amele la question à tout le monde social borma to kushi sasha so lo kanda on to on na mala kis la dista no ba no ma abba mi ko la sasha ma awarma amarabi
we aka ka zo mala spirit be like that no German no man na tumna na man spirit na jimbe down ai ami abama bi yara go so that pro spirit na man okay so atam sem ya jino zo ma ensini amba baka atam sem jino zo muro ka cha ye kata muro ka bu musulo yenga okay so won ta ma mjemba ma baka lembe tum sem go okay man spirit na jimbe na la bi sai bon ta bien halu bien ba ami agba kamoro yere ne man na mala kis ami understand oh bala check kan so janka you see ami be sha and we say we me da bonza man no to move la flip ma ai le lamba in terms of your talk yeah okay the lord be sha kan villa ma nye to aya tra useless man yeah sama we ya yurlo we sa nan ba da un ku tarme aga sayo to ayo yere ni bomba e to aga yere su to zuku ça va pas ça va pas bi yere ni bomba e to aga yere su to ka dan sama no ba acte sinya bana to bol ma ka wor la passe chekan ka acte ti kan acte ba ka menje sama no ba gabla acte ma so we ko na bo bi comment bi pa bana ko yere na ma yim za kurama te baba na ko pilo ma ka ko na tal ni bata ato zan selma ku sa zo no ma ngi sel ba so okay DJ kama to bora acta unyo ran sini puna ka aman selma za apambu fumun tunu bi kama play ro she yema ma dinya kamala ma sema oji yurlam ro omi okuji ngam okuji shaw oku halbe shaw aw ba go bahamya na ma sema en ka be bigul ye to man kulli la sema no like na man mo kanu pa ne sema ado wa jero si che wa jero bogo no ka me jero ka don zuko njite ka sama ye to ye man njite ya ba so che ma ka ti yo bogo si nini ye to akar me ya kamale ya ni ye kamale mun ye to akar me ya don wa za ha ko mile sa sama we ye ba me to malaya so ma ko yu ma ya kana ya ni sama bozu ka chanta bolo mba takarbi France ate kamera wala chato takara ma te bon la soirée tonya ka salon salon da ya ke ko kadan ko mana na ko ke dina ai tamara ko baywa ai ko baywa ma to mana barama abara ko kata kora ma me kata bon la tonya abaya to kan ya bi ka flam de pombe be pombe se be yet wo ye den no atamal abonde ben ya kayam goro ben ay abonde ben kayam goro ben yo ma dankal siya pap bad dang kunya chalam balwa ami ba bi ba kata ba akite ko ba ben kabo ka sandara anam ka abulo sanda kwen hal obe so kwen wo ye bulo sanda kwen manya sanda manna mala shenan ko sanda yiga sanda hal so manna ba kyohu ami sanda wala la garlam bi ko nga abende to da la bunde ma ka so la bunde kan tiere ka sanda bol manna manya la gega ni janga nyama to ko hal so ko mad la chile nen labna ni ke kasanda bank ma ka janga nyama nda yo ni te ba ko ila wala fet to ko sa de para yum penya go be yeluna tan banne inshallah la ka yan sanda ai masana yanya asha ko kaya ne masu yi la kan yan nan mba tigul ba su yin drama group ishabjan ibanda nan da ishabjan tana kunyara da mai da migrate kira ban visuals ne ba shabra ben ka to gumdu buya ka buya dupam ka tabla hanyar ba ami ko ka ba nan kwan suhin drama group to starting with visuals from point okay katana pe audio sene okay to pillar video point katana pe baturu nan gure video da nan mu can captain ka bati ka a baturu da tun nan ba ka radio nan bayana katana to ga baturu da nan go abala ba da so yalman le
te men ban da no ma be sham na be nya viani to sham be ba la ka be nya viani abala to nya sham ba ne zo sham na viani sham la ka to men ay kala te li te suhini drama group point suhin tra tinye pile te pile meni biasum drama group biasum ma te men Mr Sadiq wala tinye North Star director min wanda pile so de chan shale katra praga bui da kana ka biasum ma pa de ku ka telama te pas solo okay tanyere kembo ai foi no to biya kene je tamsil biazo nye yila nye movies ka to blender da bari ma za wula ka non to non da ko da za yin da nan easy because tunda yuni sini ma tira yuni na sini sha dinda mara yila dinda nya Indian movies ban movie ma kene ne yila mo zaba go Abraham yili she ban cinema pun ka to gum na ben yere to sha na ba ka ko because now to la read kaman long balan yila din yan cheka mon bo na be to ba kai le kan na yo anya yo to zo ni man ka te na ko atate la style mo dan chambe yila ndo tra pun yila mo poi kana ke sini mo action okay ija go zo tenda pile chena ka ti no de to ka ti introduce yila ma kwa na de pon so apon mi be shawo tiens dans la plaque de Charles mami adi kungere karye problem pam do yila wonda mir pam haba ka chan yila so ko waga ben nyoni presby yes mama de sa middle school ndaya ni mana ka tra chan school ka bramal la yila na maka worti yila kis ne binyaran so tra pam mi de ma sukru foi ka nguma na ta kana to zo nguma da kana kai pe yila mane ma pam mal de bans biara sukru to din kai mal para da pone kanye ka karkira da zo ai sar sinima kana din to tu bare yila bir ko ba de ko yimi bare wa ka mal to de to na chef yila ma mi yeto ay yila ngong agba so ako yile den ka man tam mal sinima ni tere no pun nya ben no se ma do ni no de je ka te ma bir ko ni na jirma de pa je nyam ni kan la ma na ta so nguma ma de taxerment da ma taxe to de tema mo after shabne wa shabra tant je radio stations ka so hostel now so ka after so ko zo tu duma na ka na genya ya understand kene genya le dabo gondo na katerma la you understand ni sene chacha to ni sepi kan ya actor to de la ma woli mo ma vient ko yo be independent na ozo kan ya rawo nda fui pam understand like kama tazana actor no do movie industry ma do timi ni shabanam pil understand abaka ban pil aba be actor la ma okay denjela ka ay tuntuma ka rafiala ka besati sa pianda pu den vien ka pi bahma an sa baru sul kan ni turu banyan bangba jwene kan an sa ba moso bo presa me mala zubu ka jabta pu chen su der su de ka ba so ba matza aktarma an sa de gume ka tuma ka tza tumda an sa ka tza chen so kame chen hanno tin yar endo so li ku ka ku dwan kara so chen a tem palankara be kala so sto tza na ku chen okay I understand you. So pam pam me. Like ni ba chabanda ku jin radio station. But have me be ma, have watch over bam bam ma. Baba lim ba babu. Now we be band fiel. Understand ba tan su ku nan la class anti ban sa no ka. Understand you. Have la ba ni tuma ba na me invite one movie. Banda chan radio station je tour. Na me invite one movie school. Ba ki jan je tour. Le poka pa pam na ko tia bangzan sa NTV station shell den yara balle de niya nen yele na tezan episode de ma za problem be tana tole ba de sahaba zo sahab to sa'tate so tendo to ko za shell ta nan ba but la ba shell na bo na bang yela zo tapsil ngo zo la bang nyanga Asafihili sa akula hanyela ala ba dale
mpon yela yitin ja sa shero NTV nyela dem dabr Russia Bangles kaba dance ne North Star FM yes pamma ba ne rutune de temen mel ben shama ze ka advance in terms of ben yashama ko non ka awunde nyasem ngar ampon nyasem she mpon ma ta ne ba ho ka izam ari di pre sa biela so I understand ne yarman shama anyi changes pam the BNT so pamma upgrading katananga so one of upgrading shatananga is to move Asafihili from Wednesday to Sunday so kumpo Asafihili yan kanna Allah dal comes as a young 9 o'clock ka Asafihili yan parana ntira na Allah ba woden nyanga akula nya Asafihili Allah ba dal Asafihili yan parana Allah dal room 9 p.m. zone. So don't could be and of course another exciting news that is coming on from the camp of Gladman Production. Yes, Gladman Production yela ban yena city pale kapi will le see mama na yelure. Yes, yes, what a movie packed with comedy. Sinishela will kaso pelga hale akwendam from to the harkat nage sinishele ayen da le kaya kai abubon pardon do tunago shama then yin na yelure then chang next week ti lamna ishi wona tanyela banyen yela na yelure din yin na dabse shele yes na I part of the question them kanna din yela na yelure ayen yele dabse shele until then tatazan de tachita kan yelen changship kadna la to kweva di na yelure Bazo ye fama baza faya gabon gab kata bon ko ngon gab gar yela ngo dalirin da nan kan bon yor dam te be da yele kan bon be dir jang ta pyabro opium wula kar da kana na yayin ya kam shir kunna na ta bata mai yin ya zo ka dalirin nan ka yin ya ngo shab yina lor ngo so da zo so shi ma wa se kati ya mu kulen ya TV ya TV ku wa mai kan wanda ngongu ta ko zan le non to le ya ton ka to ne jomo yam ban sa me ne ka yin ya ni donc ça me lafse du chapel da ko ma njafure ana ma la fian kana ti fi la shema ana ka ti la fi ka na bi chako wo shi ya ka cha ma ko mo kwa ba ji na ni ta shi ba yo we yi ya ni wa we yi in sala da ta mu ban da yi ya na zo da la shi ni ka ban shiryin ya ngo kunna ra gba ni bu kuto kunna te yel ngo dan zo pasin ja kam kam yin swelmane ban ko mo ka jeno gba nyele yin ya 37 battalion the Lebanese soldiers the Sierra Leone soldiers ada to amini fo mali twen gab yin ya hane wula ko yin yel fa go ma dan yin na ya lure wa soldiers buy a bomb hey Bonjour beaucoup. Bonjour Shingafa. Bonjour Sam. Bonjour Jerry. Bonjour Kwam. Ni asan la koko man. Wula ka yu koko na ka yu compare do. Ma ko pien ka apple ma. Soldiers, hold out. na ya lor ta cika di ma ya lor din yin na in kyarna tambal kan shirya da lasini mu na ai pata bakwai shegan kanna tan ta da su shedin yin ya din gi na ya lore 1 and 2 next week da ta cika ta zama tawa yes Asafihili ta da ku bi Asafihili pirgo pure nimvo shaban tapson Asafihili dinan ka tabuto ti bola yule na mu ko pure che panti ya tamsin bi tu su ko talen ye da pa ta fu ma ka para tapson shamma bo mana ka tanse ban kamna men ko la pata pawo thank you so much da ban borti shi na ba pata pawo ka ban ya ta ibaza sa ta pura ka paria ka sura na ne che ka ta mri ya pawo ta ba ina zanse don kom she pata ma na mu ko pura tin ya ban yende ka pana won ya ban yi ba arziki tapson program ma filguma halle na pompon we thank you so much barma sababiya puna kati yina na anu ko puna to poro te lamba na ban wilte kati yisna
tutum tu shan wa tan pu ka patil lam zasa mun kiru ma zasa ban doate na ba ngum sarte to pour so kam zasa yes shabla hanya la ban be katan se kam mu tambu program wa pune and one of them so on taba so program mo sa shar kam zasa akpanda sa fere sa to kutu jinti se kam ti go yala mun ya amantin da bambana abla pour so yala din kira san yes tabba ti yaba to yonan ba ma on yala ni vo so mun pa sa fere sa zo sa shar kam zasa ko lehran yardan cin shamal no yita biyanen ko bolta na tambay no pawu yibiyan wa anya ne vo so mon para ta pam amantin da ban na ko so yara din cina san zo yungo to pura ka yara ne to borna ba na kaman atap so ma tin yara ban pu ka pam to sur na an cila to sa shar kam za sa ka ta dole amantin da ban na abla akbambel ba adun don dan zo semene jiji na tab za sa kam men bana amantin da ban na tin yara ban pu pam ka pa thank you so much amantin da ban na abla dan ma za sa ban be twa le diye za sa nan ban hinga tempo ka pa so kam za sa la ligne ka tie non no po tin me no po ya boucher na zone amantin da ban na no pomba na tazam no po inye ante ya boucher na tempo ka po pam la ligne ka tie tempo ka pa yes nan ma ya na shaba ban tabason program no po ka pa yab mangulla sarki na den so to puya pam ka pa tin yo no po yab mangulla sa amla pam ba za sa tin ya ban yo no po ta pa pam yes mangule na yil piaro ngoni Abdul Jalil o pele pour son ya den tira ba za sa la ni ka tin yo no po yab ban vum na zo tin yo no po ni man ba yab da talan lara tin bere no po abaza sa zona amna pamba za sa nan gwenga yab da talan na tin yab no po la ngere yab nyar jila abaza sa tin yab no po metra amne apamba za sa nan gwenga ga estum po ka pasu kan za sa yendi na sankara yire ndan ya na pia po so nyela den chena asane tempo ka pa pam paralan nyela wombe ndan ya na zone tempo ka tenir no po para da tupu ya pam ka pa so kam za sa nzupu tele yema ya I can't remember all but mo kam za sa yes another great personality Ajazar Temple munye ne vo so ndanye tule yes mon sponsor sa fait ça yes on konko mamba on Ajazar Temple ma nous toujours pas bien munye ruhi tempo ka pa ya pam thank you so much tonight we celebrate you Ajazar Temple mo ruhi ya nous toujours pas mamba ma tempo ka pa so kama za sa yes thank you so much thank you so much yes sani en sa atama shambala zo dapsiro na ko tira tin ja sa jawo NTV nyela den Laura Shabangus kabadanse no North Star FM Asafihili sadan kana ala badal yungula pumpon ala har da ka tamna ya po hayu yu tabia ala har da 9 o'clock na party ba ko shelen kana tin ye tabe ala har da 9 o'clock milum bona Abdul Somay sama kusi Abdul Basi culture producer Nasara Zaitin yam personal manager fi katien zan ka chapse tende na yalu ta ci dan yanga masala Bazo ye fama baza faya gabon gab kata bon ko ngon gab gar yela ngo dalirin da nan kan bon yor dam te be da yele kan bon be dir jang ta pya robium wula kar da kana na yayin ya kam shir kunna na ta pata ma yin ya zo ka dalirin nan ka yin ya ngo shab yina lor ngo zo da zo so shi ma wa se kati ya mu wurin ya TV ya TV ku wa mai kan wanda mu ta ko zan da nan to ya ton to wani jama'a ban sa mai nika yin ya ne don sai ma lafsi du shabin da kuma ba njafure ana ma lafiya kana ta fira shi ma ana ka ta lafiya ka na bishop ko wo shi ya ka cha mu ko mu ko ba shi na ne ta shi ba yo wai yi ya ne wa wai in salala ta mun ban da yi ya na zo da lalashi ni ka ban shiryin ya ngo kunna da agba ni bu kuto kuna te yel ngo dan so pasin ya kam kam yin swel mane ban ko mo ka jeno gban yele yin ya 37 battalion de
Lebanese soldiers, the Sierra Leone soldiers. To I mean for Mali, 20 years, Ula go in Yel Fago, man. Then you know you what? Soldiers, buy a bomb. Bonjour beaucoup. Bonjour Shinkafa. Bonjour Sam. Bonjour Jerry. Bonjour Kwam. Ni asan la ko comment? Wula ka yu ko ko na ka yu ko pa do. Ma ko bien ka pe ma. Soldiers, hold up.